ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. तुझे हम दो सना ज़ेबा है प्यारे. Ljudi se pitaju ko je taj milostivi Bog. Milostivi Bog je onaj koji je stvorio sunce i mjesec za našu korist. Sunce s kojim je ljudski život i vegetacija povezana. Kroz atribut Rahman. Bog daje bez traženja. Može li neko da kaže da sunce i zemlja su stvoreni na račun nečijih dobrih dijela? Rahman daje dobročinstvo takvu vrstu da čovjek nema sposobnost takvog davanja, zahvaljujući tome što je milostiv da sva stvorenja dobiju Božiju sveopću rasprostranjenu dobrotu. Božji poslanici pozivaju ljude prema milostivom Bogu za njihovo vlastito dobro, a ne za bilo kakvu nadoknadu. Obećani Mesija, mir neka je na njega, kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio savršena manifestacija Rahmana, jer je njegova milost neusporediva. Kao savršeni čovjek, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao u sebi ovaj kvalitet više nego iko drugi. Obična osoba bi također trebala da teži za ovim primjerom. चमकते हैं वो सब जैसे सितारे. Izvođenjem svjetlosti od sunca 1400 godina u ovom dobu obećani Mesija, neka je mir na njega, je dalje proširio svjetlost. Svjetlo obećanog Mesije, neka je mir na njega. Ta svjetlost je od istog milostivog Boga. Kvalitet rahmanijata je čista milost i dobročinstvo i nije prouzrokovano nikakvim dobrim djelom. Nije plod ili nagrada od bilo čega, uprkos tome što je čovječanstvo odbacilo Boga, njegov rahmanijat je ostao predvladavajući. Da nije bilo ovog Božjeg kvaliteta, većina čovječanstva bi bila uništena zbog svojih prekršaja i grijeha. Uprkos odbacivanju Boga, ljudi pitaju: ko je milostivi Bog?